Ogu nuwe yabeire omwebembezi w'orubajo rwa kanisa gavumenti w'okubanza omw'ishengyero lya Uganda kandi akaherezaho nka minisita w'enshonga z'omunda omw'ihanga omu gavumenti ya Obote ey'okubanza atakaisirwe amahega Amini omu butegeki bwe butandikire. Bataringaya akatandikira eby'obutegeki bwe ahari Makerere University obwatoranwa nk'omwebembezi w'abeegi omwaka gwa 1955. Rukomo 1956 akaza aha by'obutegeki by'ihanga bwanyuma y'akaruru ka Legiko obwatoranwa nk'omunyeshengyero wa Ankole District akakonji ka DP omwaka gwa 1960. Akagira obuganzi omuri DP atyo yatoranwa kuba minisita wa gavumenti z'ebichweka omu gavumenti y'abanya-Uganda eyabandize agati ya 1961 kusia 1962. Omu kutunga okwetegeka 1962 DP ekasingwa omu karuru ekibiina kya Uganda People's Congress hamwe na Kabaka yeka ebyakozire omukago gwa gavumenti y'orukwatane nikwo DP okuza aha rubaju rwa kanisa. Presidenti wa DP Benedicto Kiwanuka akaba omu habebembezi bingi aba DP abasingirwe omu karuru ak'obunyeshengyero nabwekyo karani wa DP Bataringaya yaba omwebembezi w'orubajo rwa kanisa gavumenti omw'ishengyero lya Uganda eherize kwetegeka. Bataringaya akarebwa nkarukurabyamu presidenti wa DP Benedicto Kiwanuka amaisho ekyareeteire bateekaho orukiiko rw'abebembezi rwashitama kutora nabusya olwareeteire Bataringaya yasigaza entebe ye konka enkoregana y'abebembezi aba babiri yaba nk'enkwanziza mukeishaza ishoba zitashoboroka. Omwaka gwa 1964 bwanyuma y'obuteekerezana bw'ababiraba okuba orutachweka Bataringaya akahindura orutambi yatandikaho eshuransia arikwebembera abandi banyeshengyero mukaga kuza omu kibiina kya UPC ekya Obote yayihangurira n'entebe y'ebishazu arikuba minisita w'enshonga z'omunda omw'ihanga. Abanyabyafaayo abamwe nibagira ngu Bataringaya akaba nakunda kuherereza ihanga rye omu ntebe yona eyarimo, abandi nibagira ngu Bataringaya akaba nayenda ngo DP ekwatanise na UPC kuhereza ihanga ngo kandi Kiwanuka kuyamutambira ikono yasharamu okuherereza omuri UPC. Abandi nibagira ngu Bataringaya akaza omuri UPC kwesharurira ebye bwanyuma ya Obote okumuraganisa okumushumbusha. Bwanyuma y'okureba ngu DP eina amaani okukira UPC atyo Obote yayenda kumara DP amani obwo arikugishara emizi. Nibagaruka bagira ngu okugezaho okuba president wa DP Bataringaya akaba nayenda okutwarira kimwe ekibiina eki okukiteeka omuri UPC kubyaremire nikwe kugenda na bake abo yabasize kushendashenda. DP ekasigaza ebikonji ahansi ya Kiwanuka nka Boniface Byanyima, Martin Okello, Gaspar Oda, Payahabayi Peto hamwe na Alex Latimu ayajiro mbijere bya Bataringaya. Bataringaya akahinduka empaji y'amaani omuri gavumenti ya Obote y'okubanza kandi yaba omukono gwa buryo ogwa Obote ya muhano gwa minisita w'enshonga z'omunda kandi omwe aha bashaija batano ababeire nibatwara ihanga omu maisho. Oyireho abebembezi abo Obote yabeire ahaire emirimo y'amaani omuri gavumenti abo kuruga omu ruganda rw'eninga ahabwo kukoregana nawe okumara akanya karingwa we Bataringaya akatoranwa ahabwo bwenje n'omujinya gw'okukora. Kwabeire hagira ekyashoba kyona omuri gavumenti Obote akaba abanza yayihanuza ahari Bataringaya. Abo kugira ngu Bataringaya akaba ari minisita w'enshonga z'omunda buri nshobi eyi gavumenti ya Obote yakozire niwe babeire batunga akakumu nk'Abaganda omu rutaro rwabo orwa 1966 okwabeiremu okufa kw'abebembezi b'obwakabaka benje. Bataringaya akaiturwa omu butware bwa Amini 2018 by'okwa mwenda 1972 aha myaka 42. Obwire obwo akaba yayihumurire eby'obutegeki omu makaje agarukushanga omuri Kantojo omuri Igara omu district ya Bushenyi ahi amahega Amini gamwihire gakamurezya. Bataringaya akasigaho enfakazi Edith hamwe n'abaana 8. Edith nawe akaitwa abasurukare ba Amini 1977.
abo kugira ngo ebintu byabataringa yabyona bikatwarwa amahega amini abana be bakakuzibwa ekigo cy'abasista ecyambarara diocese. Bataringa yugu wazarirwe omuri Kantojo Igara omuri Bushenyi, ishe akaba ari Makokiza chifu wa Bunyaruguru, akashomera ahari Nyakasura School hamwe na St Mary's College Kisubi. Atyo yaza Makerere yashomesaho kace ahishomere lya Ntare atakajire ombyo butegeki.